되네. डिजिटल क्रिएटर रहता है। 자비자 너희 집 걸려라 오늘 오래 놀 까고 깐까다 나이 얘기 좀 하는 거 사기 참새, 내가 이시. 사기 참새. 짜증나 이거. 또 이거 없나 이러고 그러지. 나한테는 거 뭐다가 하고 있고 하고. 안 가는 하고 가야 돼. 당연한 일이 너무 야, 아이는 MSC am 동이 로 동이 파일이 봐. 감금 못 해 봐. 시내 연락이 되게 거의 매양 거. 이거 Ibi mana ni kari lo kalu fi tau. 비디오라. 어디 보더라? 비디오네요. Mamun hari ki mama nasi ni SBI juga positif sampai dari kami SBI lagi tu. hari ki mama Dia di opposite orang sama kan. 야네.
ngasi yai faraba English ini ikut banga November di tang taraga mapan ki yai faraba kumfa masida Kanchipur London di Leimungshi magi masai ko sida Leishat tam di Manipur University ngasi Aikoi Kwaina Inung Lenzeriba Amadi Awang Bathaki Mahai Masing Sintak Sindamba Fangzeriba Mafam Manipur Taibang Mahikol Ama Oida Lady Oiraknaba Amatangainaba Lambi Oikiba Ingkumza Lising Amagat Chamapan Humfutara ni Toy ngasi ko numit November di tang taraga mapan asibaktada layo traba marhum MD Alimuddin the then Chief Minister of Manipur mahakilising makada matamdugi Manipur ni mahiroi singna khwaidagi darkar layrakpa matam aduda udep uyung tamlamki Jawaharlal Nehru University Postgraduate Center, JNU Centre, Manipur. Ngasidi Chahi Yangkai Gahundoi Mapung Fare Asigam Laba Ngasi Weriba Manipur University Asibu Chahigi Asigi Leklam Amayalam Kiba Hobokla Kibagi Lambi Wodiba JNU Centre Sigi Foundation Day Chahi Kudingi Lepalaitana Manipur University Student Union na Sinjalangjaduna Ningsing Kumon Thoram Bangkok Tunalakli Ngasisu Yangkai Gahundoirak Suboina Manipur University Senate Hall Asimakada Akoipunna Honorable Vice Chancellor Mingwinang Kacharabada Professor and Lokendra Luchinguna Hagat Legat Tamurama Matunda Format Fangsadama Bangkok Nadabadi Same Sabalujere Matamahan Jagana Siki Thoramasi Hausen Janabagi Kudum Chabasi Lozaboina Ihan Hanbada Ngasigi Akogi Thoramasigi Laking Oibina Nabagi Namaka Akogi President Membership Daista Bukana Nabagi Kudum Chabasi Ihan Hanalabzage Ahanmada Nolukchari, Honorable Vice Chancellor of Manipur University, Mingwena Panjarabada, Professor and Lokendrana, Ngasigi, Thoramasigi, Apagi Maya Kambal, the Lengson Biraknaba, Kokachari, Mathanga, Sri Ozoik Singh, Honorable Ex-Minister, Busung Ngasiki, President Member di Pemlang the Lengson Biraknaba, Nolukna, Angachari, Mathanga, Dr. N. Bizoy Singh, former RIMS Director and BC, Manipur University, Amadi ex-MLA, Busu Ngasigi, President Member di Pemlang the Lengson Biraknaba, Nolukna, Angachari, Mathanga, Professor C. Manipur University Busu Ngasigi President Member di Pemlangda Lengson Biraknaba Nolukna Angachari Mathanga Muhammad Laki Ahmad Secretary Alhas MD Alimuddin former Chief Minister Memorial Public Charitable Trust Busu Ngasigi President Member di Pemlangda Lengson Biraknaba Nolukna Angachari Mathanga Nongpungan Mayamen President MUSU 2025-26 MUSU Ngasigi President Member di Pemlangda Lengson Biraknaba Nolukna Angachari Khagachari Ngasigi Yangkai Gahundorak Suba JNU Centre Huboklam Bagi Foundation Day Limit Asigi
Domain. Okay, may I tambal give from the president members in the president members in the Sibo Acham Pudol, Tamidu Naikai Punaba, Utpi, Nanabaki the Mata, Sinjalangari was in the Lupna Gachari, MUSU 2025-2026 Literary and Publication Secretary of the Tobiriba, Sangkena, Chabudo, Singapore beginning. Pagacari, Pagacari Pesini, Naskidor Pesini, Hogopodi, like a candle lightning ceremony, Nasi, Tawina Bagabaka, president members in the Kai, Kunasari president members in the Nagachari. Ano mungkada nasi usulnya sendiri langsir iba Dignitaries Foundation de Jawaharlal Nehru University Center JNU di program beri dana nasi welcome di international hacker nasi bodoh event amat di kansi imabu itu menjadi nasi baris yang itu menjadi yang panjara bata Profesor M. Dokento Singh Honorable Vice Chancellor MU Ani Sugada C. Ojo Singh Honorable ex-MLA Om Sugada Dr. N.G. Bijoy former Rims Director NBC MU Honorable ex-MLA Mari Sugada Muhammad Loki Ahmed Secretary Azad MD Alimuddin former CM Memorial Trust Charity Trust Mga Sugada
as a professor, CS Board, Dean Student Welfare MU, Amadi, Aro Bata, Mupok Ambar Kampen, President Musu, 2022, Kat Under Sari, Nasi, Lakimbi Riba, Azasi, Research Scholarship, Amadi, PhD students who Musu, Sataki, forward, W. Higher, welcome at this time. General Secretary MUSU, Makasa Tazara City, Nasiki Program City, keynote address, Vivi Namukiramaka, Sidananda Sarankan, Literary and Publication Secretary, MUSU 2025-26 keynote address, Vivi Nadaba, Olukang Dacheng. Ngasidi Thoram Masibu Papuhan Inhelang Liba Mangan Sindiba Zasing Tongan ba Department Ilang Liba Ilang Shirba Silang Sing Aduga Tongan ba Department Ilang Liba Shirba Zasing Research Scholar Sing Musu Ahan Magtada Taram na Utsangwala na Kaya Kulabot-Chari Ngasidi Yang kay Suba Formation Day of Jawaharlal Nehru University BG Center Thoram Masida Marili Nana Kuna Harau Hajar Bumatam Harau Nembir Riba Nungsiraba Zasing Dungasiri Thoram Masih Akhina kay Gidamukta Pangtok Ibno Harbi Nakalda Samlapna Mafongkret Hamjage Layong din matanda ahando na 1972 gi November gi taong kumapan numin asida matamdugi siyamon tao ubirama Alimuddin Alimuddin na ako'y Manipur highway ramdam asida PG tamagi center matamdugi hono pubiragaga Tambiran luna na matungga masidagi matang sa oina kuy nungsiraba kasi dahil sa sulensin diriba maruina Honorable Ex-Minister Amas Robinamba CEO Zoising kuy wazasin su atay laiba lamdamasidi kuy kansipur lamdamasidi miyam sila pun na panamin na Manipur University haiba mahisang ama tumong na bayade haiba pananda kana panabidina hana PG Center wala leisure mga gusto ano ba mga sige Manipur Punaida ano may wala mo pubira tula Manipur University haiba si State University ang mga utol tambira bali ito yung matong tablat na sumusum sa tarap na kung nga sige dahil pangunglan ni si Dr. N.G. Joy Singh Honorable ex-member Manipur Legislative Assembly, who the former Vice Chancellor ki Togang Subiramba, yung Shirbo sa sina BC o yung matamda Manipur University Cebu, kanang nabayari, awang matak pagkatabayari hay na 2005 sa Central University o yung Tambiramba, Sigumba, sa tarak ba, maparin nga sa tarak ba, Sigumba, say, Ahan JNU Centre haiba sila ng lagadi ngasi Manipur University sila ng Damusuyan haiba wafam si Haijaraga kung maghatara pa si Hena at Pumarul Kuy may hamla kanina na ba Kuy Dignitaries University na marigas mo wafam si Tambira pa ni haiba Hajaga itamzay masi Haijaraga haki keynote address ki walau utang si Tensin Sidananda Sarankan, Literary and Publication Secretary MUSU, keynote address, Kambiram lagi na magta. Makasa Tazara City, Nasigi, President Member Sige, Warol Sing Matang Wela, Pamila Nabagi Kulong Chama Tulong Zage. Secretary Alhas MD Alimuddin, former CM Memorial Public Charitable Trust and Sutaw Bubili Baduga. Marhum MD former Chief Minister di Masulupa Muhammad Laki Ahmad
ꯃꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯣꯝꯒꯠꯆꯔꯤ. ngasi yung sagisa November ki tarik taragamapan 2025 yai tharabar numit asida Manipur University Students Union na organized tawduna observance of 53rd Jawaharlal Nehru University Centre Manipur asigi President members oina dasi hamham la election biliba thodok hedok ai kai khum nazariba mi oina panjarabada Professor and Locator Singh, Honorable Vice Chancellor Manipur University Pasansina, Professor C.S. Jawaharlal Singh, Dean Student Welfare Manipur University, Sri Okram Ozoi Singh, Honorable Ex-Minister, Lieutenant Sri Dr. N.Z. Bijoy Singh, former RIMS Director and former Manipur University BC, Amasung Kurai Assembly Constituency Honorable Ex-MLA, Lieutenant Manipur University Student Union President Nompok Nganba Yamden Amasung Makhatara Poina Asiki Asikumlaba observance Asikidamata Musuna Light Dawduna Lapiriba Manipur University research scholars, respected professors, associate professors, Amasung student community, Loinana University Wamadaki invite Hangiduna, Project Handokala Lakabiya, the High Mohammed Lapiriba, local surrounding peoples, Ikai Kunazriba, Alaman, Sotomba, College, Amasung Makata, Mayam, Punam, Pahanam, Terikai Punabo, would say, Asi Yamna, Lago Paba. State Asiki the Mantari, Laga problem behind the Lowayan Army, State Asiki the Manta, education, backbone, Oiba, higher education, Manipur University, Matau Karamna, Nasiki Takasi, or the Kibino Haido, Ahanba, Toga, Lobi, Lokiba, Matamduki, Ahalaman, Amasu, but beyond the contribution, I do, Equina. Hangalat iya berbalik kai kumna pamtui haiduna parina nasi satar dona nasi Muhammad sida koi mayam nasi punduna kai kumna nasi Muhammaduda lai katuna amasuk koi bunci koi pamtui masih da aina mau cinjaraga aibni alhaz MD Alimuddin former CM Memorial Public Charitable Trust Michael Lagi Yaw na bagay naman ta musuna consent lobi na mapamasida asigum napapagsan na sila yawan bibagi naman taso trust Michael Lagi musuko ikay ko na motsari kasi ay na makatarap da ay na tulog na masih matangga yang sangthana hai lubagi tanjasu ay monda laite maramdi masih president members in tadi makata ba overall in brief detail oina koi overall thambilakan hawi ay asa tauzai maru oina ay na tension jarabada ay wai mo pham ama ni khatan asigi
Honorable Manipur University Vice Chancellor Maikaida Trust Maikaida I Wapamani Hatanai approach Tawjari Amazon Masi sincere humble request Madudi Ahanbada Akoi Lavapata Nagasi Musuna Sipani Nine Satar Pasida academic calendar program Yao Hanba the May Shim Na Tamba Aduni Anisubada Manipur University website history of Manipur University Habesida Nasi Makoibasi 1972 Dakina 1980 Hoda Laiba Sahi Mapangi timing Aduda Masiki sentence Siamakakan High history of Manipur University Matamasi Sigikarisi Wadami Haiba Kakan Yohan Binaba special request of Jerry Loyana I am a Kata University as a background of education. Also, not only Yana Tana Pamba, Manipur Goyadi, Yana Marueva, Manipur Bo, Tung Goyna, Mironi, Amazon Generation, Mahi, Tambam Sang Amsung, Apamasida, research scholar, Mayam, higher education, Ration Way, Mapamasi, Manipur, Tung, Pichurama, Natana, India, Asibo, Somalia, Asibo, Kuna. Contribution figure in Haina, Lay of Hamama Oilina, Maruina, Masida, Housing, State Asida, State President Asida, Hybrid President Country Gassin, Mato Corona Resort, Tawari Haina, Asida, Manipur University, Jauba, Toga, awareness, Lokam, 20 Hybado, I Tamzake. Loyana, Makata Boina conflict as in Matung Tungboy Sula, Katobon Zanda, Manipur University, a Joba, could be future peace or harmony or state or never get a mata. Could be Toga, open to a higher city, open Karasi Tamzaraga, I get it. Thank you. Tagachari Muhammad Lucky Ahmad, Secretary Alhas Alimuddin, Commercial Memorial Public Charitable Trust na Nasigi Yakagongdolak Suba JNU Centre Manipur ki Foundation Day Asiba Marinaba Naman Chomlawa from Sing Manipur University the Tawanimba Suggestion Kara Amiramba Ningalin Tagachari Mathanda Kaushin Jage Dr. N.G. Bizoy Singh, former RIMS Director and Vice Chancellor, Manipur University, Honorable ex-MLA, Nasige Pharmacy Kamari Nena, or from Tamila Nabagidamaka, Nolupna, and the Chile. Sri Dr. N.G. Bizoy Singh, former RIMS Director and DCLU. University Vice Chancellor Professor Loken Nunana Guy Valentin Diriba and Matamamadi Assembly Nan Tunjiramba the Maru the Ozoi Nunana Guy Valentin Diriba Kunama Aduga Margaret and Griba Sabagri came with Griba Punamukusu and Komam. The same Nasigi meeting 19 November 1972. I am a Vice Chancellor who is really the soup. Batu no Matatorokida. The only Tawi Cindy was University.
asida flooring khara to biri se sisu aina to bira bani maintenance to bana ba adugi nasi bawa de sibu sibidna function na sahi ki to biri ba kambu usigi committee ma sibiraga under the supervision of the authorities of the university. Asi padana semani. Ayo masti semani badi. Sibu lingkapi bada coba da lobi lagi ba. Honorable Maternity Chief Minister Sri Alimuddin. Maga lena ba. Magi right hand Sri Wenam Jaima. Magi right Sri Pahabada. Sigi lingkap bada. Nang betul tu mayam si. Alimuddin Honorable Chief Minister na yet pangbawa na si Marapisi Sri Wenam Jaima. And Pazabada from Jawaharlal. Ado ani yahala lisina to garam ni ado maruina Chief Minister will be masina to garam ni bepotse masina nasi Central University wali bapuna masigi nucleus ki asidagi. Aina sin nucleus ni hai sin mayam angam boliya. Ai wali effect lizade. Manipur University aduna toromida arang Sigi exact to report, Sidari involved to report, I amana. Ado highly posi kadai begino already. Sigi centers in the beginning. Sigi karna no in hazin is Manipur University karna poki. Asamgi, NRCgi, Mohogi, Tantopavi, Adagi, Sauraba. Adunga watok tokodagi Manipur University se signed by closed over. Mataruda Aikoi Manipur leba college singari na wenama Basan University affiliate or Marina function meeting when it over. Rekato Biade. Sida Mataruda RMC and Amalari Nasina Rimser Kamariba Regional Medical College Satra di State Tarukati. State Tarukati Marunga Tripura di Satra Noitran Panjol. Assam Assami versus Bengali. How is the political analysis? Aduna Bengali Minister Singh Kari Mayam Singh Makoi Tobiya Tomini Her Tomini Rimski Matamdugi RNC की साथ में हम प्रकार था लोगों को कल मोहन Matamduda BK China अमन प्रिंसिपल वरमी ada aikoi mamin nasim thiru aina panjabda ayamani Dr. Puradaja Dr. Betobi Dr. Nungsi Dr. Lala ko aikoi si principal sila yam nakal meeting dito ina tawala matamya ina siyangan warden warami aduga sports insa so warami aduna mayan si chhatra mayan si Iran to we father no to kahi to sige ana kana buje ko nyam kana akoi upai leke aduna University Minister University RK Dorendroni Manipur University Lingalamadi RK Dorendroni matamde Lingalamani mana Lingalpani adugo ngasi ke ko to meeting se sideda sigi posi le dragadi Lingalpani waram bale one ko RK Dorendro Yamung Dorendro ko puri apni to wi Dr. Moina aina surgery ko mani surgery moina ko lulu to wi dena ko rancha ko hara to wi to na sisi le matamada India da Kwairi hala ko university si Calcutta University is jurisdiction all over the country with me aduna Calcutta Manipur extend to residential high school edo Calcutta Manipur University makada metric parkha Gandhi University 1949 is third parni aduna mamada Calcutta University all notice ki man cover kar aduna mamada mohoda udan hansi makoi jurisdiction do ekoi sibo leibra
आयना चंद्रबुदा लेरमद्रे अखोई प्रिंसिपल्स ने चट्टना वाली साबदा लेरमद्रे अखोई कलकत्ता इच्छता यूनिवर्सिटी बेंगोल इच्छता यूनिवर्सिटी तरेत ले रहे अदुगी जुरिडिक्शन खाइदो की बदा कलकत्ता यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन ले अदुगी अते यदि ले ब्रांड ले इतरे अदुगी अल्टरनेटिव सी करिनो बरका थानवा आगे मतलब मणिपुर यूनिवर्सिटी में लिखते की याद है आगे देगी संख्या दोरेंदा ओए त्रिपुरा की सीबीआई का ये मैं मोइसु अदुम प्रेशर तो बोले योगी अदु हमें मथा पर द्रगसु इनडायरेक्टली अदुना संख्या दोरेंदा रिक्वेस्ट और मैडम गांधी उलगिरो आगे डेट लोरे मैडम गांधी उलगिरेगा चट पता कम आने तो उन्हें निमदे लोग इज़ू तो उगा सीधे लोग की बिंदी नोटिस से निहुदिया हो रहा है अदर निहुगी तो नसाई सीरिया Alimuddin अमसुम सीरिया में वो ऐसी निमगो ने मतलब भी रोज़ से ताना रखा मैं सीरिया में रिप्रेजेंट होगा मज़ेदा लोगों हो रहा है कोई निहुदिया भी करना अदुना कोई फ्री दले ना यस खाने भैया है मैडम गांधी ने तो होगा यारतना अरोइबा फरे नकोई सेंटर अमल लेगो की सेंटर दो अदुदेगा होरो मणिपुर यूनिवर्सिटी सी आय मणिपुर यूनिवर्सिटी मायना होगी बनी अदो पुनः से मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंटर से लगेगी मणिपुर यूनिवर्सिटी ले रहा अदो मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा अकोई की स्टाफ मीटिंग वाले लेती होए मतलबा वज़ारत बीना रेक्टर वेले अदगी बेनोम कोई रेस्टारना कोई तबी बीसी और बा सनसम वज़ार सरत यालबा एमसीएस ऑफिसर में अलमान रेस्टार वेले अदगी कंट्रोलर एग्जामिनेशन लेते कोई प्रिंसिपल्स ऊपर इंचार्ज वेलो परका हाउस थागदम निना मान को से चल क्वेश्चन सेवन नंबर पर नबा तो नबा इंचार्ज आहांबा कैसे कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बीके झास होएगा प्रकाशी कलकत्ता दा छात्र मयाम से छात्र शामगी बतका सरकार दोरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना एरोप्लेन टिकट वेलो पुथोगिरेगा कागा कलकत्ता दा लेसिक सिस्टर लेगा कोई बेंगोल की एमएलए हॉस्टल को अदे एकोमोडेट तोरगा मैम जी प्रका नेशनल मेडिकल कॉलेज यहाँ हंबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल की नते को मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रका से कलकत्ता दी हाल था वाली में हम खंग दबे हम ले पाने ना मेरा सिगी पोस्ट रिपोर्ट तो यू दिस इज द ट्रूथ अदर सिगी तो वो मतलब यामना मेडिकल की ग्रुप तक चीज़ आई दलदला I go in this young widely seen the department. मैं मुझे संभाल हो रहा है सो कोई बुंदो ही अधेगे मुझे सिगी क्या नाम सीधा निका सिगी बिल दिसंबर जिदा कोई हवा को मजा नहीं मान लगी है बाय तो कोई थोड़े मतलब जोगी माउंडा कोई ओनर ले कोई जोगी रो बनी मतलब कोई वो जो सी ऐसे कंप्यूटर बनी वो कनाडा कोई अहम सीधा हल वो दसनेरा अरे हल मुदा ये करते तो है ये मुदा है ना ये करते तो है मां है गॉडी मुसीगा के नोगी एक तो तून फालो अरे तून ही लगे बिल से अब मतलब दा स्पीकर वो इसना प्राणो यामा है और चीज से लिखलन बता ऐसी फंक्शन से तो इसी पोस्ट से लिखत भी नहीं बची मिनिस्टर की के पुन में बा मंत्री से मणिपुर से लिखलो मतलब स्पीकर अदो अनसु मागी हेल्थ की ऐसे अब क्लोज होए अदुना आई मॉडल समझ जो हमको ये अदो हम निराय पर थूल से हलो तानरो अदुगा बसी बिल्सी पुखल बतोगे हाय इधर विशल पुखल की रगा पास तो की रगा बदलगा कोई केनोसु ओ जो इसी एमएलए विरोधी अदो मैं आपको ना मना सी तो रखा अरो बदल के दौरे अभी की पोस्ट एक ओंद्री के दार बिल पास तो भी रहे सिक इसे हम गवर्नर था भी गवर्नर ने मतलब एलपी सिंह ने जरा आईसीएस ऑफिसर ने स्टेट तरुकी पुण्य मानपुर में मतलब दा नसीली स्टेट तरुकी नसीली को और हम मुझे आसाम में मैं आज अरुणाचल दी दर खाजो के लेगी
Madam Lugi William, Satara, the Moy Kado, the Man William, and Shiro the Pummy, and Mari Gurumena, Sida, Kogi, Sigamari, official Guru and Mari Secretary in the Pummy, Aduga, Manipuri, Sume and Talo, Basel, and the time, Ayutamo, as they eat go on the time. I could know the one who may do to the Tabiwa, and the man Tabire, memory Chami, Ali San Dora Tabare, that Lord the assembly the poor, the speaker, speaker, Ramayan, the Piriga, Matan Dora, Ek governor Suitori, as the Manipur University Act exists. Adu the beginning, Perka Perka of Manipur University, Central University go, Matandugi, Thariji, Rimski, MBBS examiner. Madu Thana Hodabagi, a Choba Poti, Sigi Marine Zilakiban, Lakiba say, Sigi Nasigi Center say, Sigi John JNU Centre, we go Moy. I say, and I am the Tambagalana, I go in a slit of Hanzina, Slim Alimuddin, Masuma, Geneva, Kolo Man, Tobiran, we say, I go in Madudasu, I go in Mr. Yogi River, Hani, and made a sound now with the Yogi Kiban. Adula, Matan Diana, Sutamini, Sumaino, Manipur University. Manipur University budget, Karo Town. I am a double lens in the body. I said, "Oh, Karo, which is not mine. Run to win, man was a little open. Tari home, Marie Maya, at least start over. Tolopanga, Pesaka didn't to win. See my little weather, must be busy. Come on, to see it to Canada. I could center wasn't really weather. I didn't have a city was mind the lap again. Young Maya. Aina still Abumatanda was asking Aina, what do you want to consider go asking? Say, Tabio, consider go was asking. Medical person, Amana, Vice Chancellor will be at the end, I said, Madam to the Association of Indian University in Delhi. Sigi President will say, Dr. Siddharth Mugida, Dr. Mugida, Professor, Kerala, Modern Kerala. Adagi, Secretary General, Jaimana, Mahagi, Golanga, Maharashtra, other automatic surgery. Level is it. But medical room, but the professional, Karisaki in Mohame. Other 67 years. I'm the President of 60 years. I'm the higher one, 70 in the past of his arm. I wouldn't hurt already and have it out. Dr. Nakano is to come over there. I am no need. You see, now if you have a vice and say, Dr. Zinsi, Shai Columbia. Benares University Vice Chancellor, would say, Dr. Mena, I go Sergeant Nimazo, I think I do that to Toga, Benares Lagamu. I go to University Grant Commission, which I mean, Hari Goptam. He was also silent. Sigi was in Manipur, Sigi sits in Manipur, that is when we are the Europe. I don't know, see the Kambio, see the teaching the Europe, professional answer, very easy. Then teaching the Europe, I have to that one we are. Okay. Canada University component of a medical. College medical institutions. Adana, I let Tanzania the other day. Laki Parin, Silla Lakuda, Manipur University, Ganagana, Catania, Junior, I want to walk telephone door, eminent. China, I put my answer on a city of Uniga, and I knew it. One Sugan Hunter. So can Hunter and I don't the Drew. See, you get up the I need the Manipur University. When they detail from the detail, Yara, no Kata, I need other ladies, some other.
Calcutta area, a big Madame Chief Minister, Zoti Basuzi, Unhani, as coming to Guna Sabai, Uno, Carigino, Saturn, and Nizam, the Tatu. Mogi Lebon Tiva, Lebon Zimo, the height of the MLA was in 6th Street and Calcutta Street, I think it's side of the lake. And Mogi Emile Young, which I didn't even talk about. A Mogi Sano Mogi sit to the online period. At the moment, he was so nice. I think first time and last. Now, he was so soft spoken. I'm not seeing it over here. I told him, my secretary, I told him, I told him, okay. I told him, I messaged her, so I don't know, they started singing Tabiro. Can I have the little Tabiro? When they are so mental, they then settle the winner, Santos in the Catabisi. Hi, then I told her, what a kilo, I am beginning, I must see easily. I do not, Madam, I didn't say, she, the same minded from you, when you see the Adrenaline, more of the cities of God, Dore, City Minister, Makata, Madame Gandhina, Kiva, Poli, Piri was there. Masi, Masi, Zato is there. Should I young in the back of the young in the way? I walk on the together. Sidani, infrastructure, manpower, physical infrastructure, Mayando, Madhusin, Narga, oh no, I see, Madame Gandhi. Sidani, Colism, they have Uga. I don't know, Sigi Veluji, Mayam Kaman Janini, Aduga, the Kogi authorities in Zoo, the Sigi authorities in Zoo, Sigi Pose, and Adugu, the way can be. I didn't know the time. I'm really university. Because I medical council, real council like chairman from Kagapa, Manda, Equilibrium Naramba, Dr. Masi, Director of NAM, National Assessment and Accreditation Council, Masi, Chairman, Director of the Masi Canada, Bangalore, more officially. Check. I see the Lama to do I demanding him. Can you go into the center? One was getting by the game on. But the man important postal by my now, they said, "Talk the bra." I like to begin and go for some Antana Todi. Simata. I go to Manipur government, City University Centre, I was the decision of China. I assembly
decision मैंने उधर अगर रिपोर्ट जाए मतलब जैसे तो रमी लोग का सेंटर पी बगी proposal तो उधर तो रमी मैं आऊँ मरे तो है अरे MLA मैं आऊँ नो कहीं तो मुझे कोई ना कोई नहीं बजेगा लेकिन जीवन में वो लोग जो करो ना गाय पैसा आयो तो दिन लंदू करी तो दूरी गया पे तो लोग भी ना वो जाने का एक टाइम मीटिंग में दूरी चेंज नहीं अदोगी पोतो दी खाने बोले याव दे वो है न्यू सिंगो मरो तम हाई बहन में वैसे पार्टी में कभी भी नहीं करे अपने तो है जरा रो आज कोई बोल रहे हैं हमारे पार्टी के पार्टी में मोई नहीं मरे तो मोई डिसीजन में आगे पाए लेफ्ट लो अगर उधर तो आप जाते मैं मरे तो ले तो और फिर है नहीं ये वाला unanimous decision in the lobby ऐसे बुरी तो वो जो हम धंधे नहीं ऊपर दे बोलो सीरियो जोई नजर आई मीट कराऊंगे अरे ये वो तो वही साल है आओ तुम तो मिथम ने से ये डीसी हो गई है तो ही बता अंदर श्री महीना तो ये क्लोज हुए क्लास में आने का तारा तो मैं उधर भी ना लाओ में जो बदल में स्टेट मिनिस्टर का ने अरे लाए अनिजी भाई तो साथ में जो सेंटर वो ले कोई पैसा सुने दे सीट यूनिवर्सिटी ममीन infrastructures will develop education is a chocolate department man or the world unanimous decision alone assist the community of Zoe. I told it. I was happy. I went to give him don't you know? My meeting the year to go. I don't my year to come. I didn't come there. None unanimous decision in the lower. Education का कोई बी पास में सी पास में कोई पास हो गया एग्रीमेंट अदेगी सी ओ जो है उसी का ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंटर ग्लोबल ही वाज द मेन पर्सन लोगों ने अंदर नाम नहीं लाए मेरा मैं ज्ञान डालूंगी ऊपर MLA मैम आई भूंजा बनाते मैं सारी सीट ऊपर दी सेंटर वन में यार फन्ने ऊपर दी सब पे यार वो फिर लोग सी खन लो वाट है बता खन दी है दी खन गनी आदि माइंड को बना डिसीजन जी लाउड मत होगा अली जी तो अगर था इवन से ऑफिसर्स कमिटी ऑफ ऑफिसर्स है Minister of Health and Education मिले अरे था भी पाना अरे मोहन डॉक्टर मीटिंग को है मीटिंग को आई रिप्रेजेंट और आई दरकार है तो मैं आंसर पूछ रहे तो ये कोई लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल मैन पावर दी दैट फाइनेंशियल अरे लोग फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई सीधे लाइक नहीं लेते अरे हो जाए की परफॉर्मेंस अरे देखिए कौन से लगाए ना पूरे चली मणिपुर देखी economic officer amaga madudi agoi morani sara matlab tamda ma se secretary education de do ma yaw manipur de ai ma ga yahan la pa da chairman dina वो 13 crores only oh he deserve the reward and the pardon लोग 12 करोड़ का यूनिवर्सिटी में रहते हुए
Itihas from the Jana Kuchikatan. I knew the reward of the Jato in Pakito. You think, oh, I call it, as you call it in Shio Janan. Then go on the window with country. I lady Nasidi Karo Chaman to do it. Rims is 42 crore in any day. I don't think 600 particular. See, I do the garden, I do the second category. Casualty man, we do that. I do not. Sumando city policy, Oigani, I city Ozoy, Kasizuka, I don't know, I know, I see, I think he's a Mahanga putting a letter in Mahara Pande. Don't mean here, because his credit was so much to the university. I don't know, Mayanzu, Sassi Mayan, Saurakami, Toragami, University, University, Mani political members of the company. You need to know me. I don't know, Mayanzu, among one of the Benate, he deserves to be. Wherever necessary, but the Pahani, kind of politician is a Undo Badani. And come to my Java, what put over my Java, see any Tommy, see any Tommy, my Java, I do Mr. Hamilton, come I don't know. I don't know. The series of Taiwanese city and the Honorable Maternity City Minister. Kerala City Alimuddin Tobirum City Samaga Matan Sat Kribasindo Tari Community Lawyer. Sini Habado Aduga Manipur University Likati Bana Kenodi Chief Minister di Dorin Drogi Matandani Mating Pambama Mayorangani Main Mating Pambama Rimsi Stam Perka local karma under the university, all the houses. I agree. They need to Tribura, Moisu, they were not happy that dreams were not able to conduct exam as the Mohammed. And it's all on the level. From Karas, I am the company Nasigi, a single Yama functions very actively. I Laksagani, Nasigi, Laksagani, Maru, Ramadi, an opportunity of Family, Nasi, a beauty family, a vice. Chancellor na sige matik simatadi among the truna sahi sin dohri da among thank you very much. Respected Sir Dr. N.G. Singh, former Limbs Director and Vice Chancellor of Manipur University now. Manipur University is the Central University ki thak ongkat ba faw sida oidana hojik leira ba faw sida oirakibagi wari se laka matamda ngasi ma kakoina palan dawjari ba yangai ko hundoi rak suraba
Chahi Yankee Kumundar Shuraba Foundation Day, Panthok Riba, Jawaharlal Nehru University, JNU Centre, Senior Tragedy, Messi Pangzeriba Manipur University is in Fangaboi, Hybrid Wafam, the Jimbasin Yamna, the Kansan, the bit by Wizard Wafam, saying Hamiramba, and I did a Talato Chari, Makanamu, acquiring a city for a city. Tentak Power will be a little bit of the organization in my category. A special invited so in a Heiser with an immediate person in America, a query from Habida Nabalis, Habida, Kopachaki, and the Rais Ahmed, UNPC General Secretary, special invited, who a city for a city married and a war from Karat Habida Nabali, the Mother of Chile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace be upon all of us, and respected distinguished guests on the dais, and respected faculties and the student research scholar of this esteemed university, one of the pride of our state, Manipur, that is Manipur University. So, Unavapu Subsin Zaraga, Hadakpa Amadi, Nasigi Musuna Puena, Simbiba, Ikudi, Toramasigi. Damakta Waka, Tudinabri, Damakta Hydra, Yamanuaiba, Amadi, Harawa Photoxer. Nasiga Sikum Laba, 53rd Foundation Day of Jawaharlal Nehru University, PG Centre, Manipur. Lincoln Kibali, 19th November 1972, Asigi. Thormasi yamna significant oiba adugumba Manipur gili yamna south chinai oiba adugumba wasakamani haigada haiman thokoi ahanbada asigi thormasi gi mapumana pangthokna bagi namakta aza lamdam sigi citizen namoina aduga leba asigi yamna concern citizen namoina haiba thormasi yamna mapumoi thorphang khangba darkar lei haibagi Wafum Asidakar, Labour Maramaka, Institute Amadi University Asigi, Honorable Vice Chancellor Amadi, Equity Faculty University Asigi, Faculty Sin, Loyana Mahumana, Manipur University Student Union, Namkai Litana, Tagapu Pongoche. Matang Swiga, Equity Hansi, a flock lord, Equity Pungawari, Libiramba. Matega Mahet, Sangi, Masi Koi, as a CSO, civil society organization, the Lazabama Koina, Ecoina, Mazumba, Flock Norsina, moral of the story, Dugi, Madun Linto, Unabit Tazama, Tawi, Ecoy, Aisamak Masters, Soldier, Pacific University, and research of the Honor, Holy Poverty, Ishore, Tuzamidi, Adamina. Toropagi atam masida equity Narapigi wari yamari equity Horpong under the Matang Swida equity 19th November si Masisi Matangra di recognized over Masimu Kirby and the organization Mayama Mapuena Manipurda community Yama Uena Lisansi Sahi Sakia the Laba Miti Pangal communities in Yamtalo and Kibagi Matang Swida Nasibi Mongpower Bagi Yamanunga Pumbu Bagi Tanzani. Equally Narapi, Warisi, Nubama, the Representative Mota Weba, when you take on the Vizage, and Masiam in the Summa from the Hector Tal and Talaga, Hector Masin, Maritan, Masin, Walker. Matanga Hansin, Sumaina, family, Hansin, Basina, and Nangisiam, Hayu skill, the kind of happy skills. Kanglisi, the Hyderabad man, Nani Matamaga, Nan, Narapi, the Haribu Chexina, Nakamai, Laki Harido, Maduidu, Haidu Kai, and you see no matter the man, who is still not to be having Kai,
mana hayok tabida ai dum isan hajar pane sai di practice nai di skill nai hajar pane na hajar di phare di mathang di lakhan wa ba kan mani maya da thillaga siram dai ga ai sing sai di kai da na hajar gabni ngara piduna ngara pidade si tamzabani na hajar di wa khon ma lai Manipur da I words of gratitude si khara he tawon madong tawi I masing yam da ko we ne masing magin dindon ko masi khara so ma kheli nai sa ni mo si aduna yari mati di halaki kui da na UMBC na symposia masin ki di decoding Manipur, a holistic study of political and socio-cultural realities na amatawzeki ngarang mag Manipur University da Assam University da nilai bani kasada ni tei bangal di Dr. Abdul Khair magi maming si mayam ning thawai na khang da bani mahang asu sangai express da magi research ki oiba publication number 4 ya da sheer culture ama si yaw da kalai lamdam masi sagana na ko da pada handam magi kui da research scholars in thamirami Mitai Pangal is also architect of Manipur and Maya Tamiram Mayamalay. That's why the Gasi, words of gratitude, MUSU, and the beginning aside Marhum Alimuddin Sahabki, trust issue, President of Biriba, the Nasigin Dice Selection Biriba, Marup Lakina, Habiram Mawapun, Sing, and Tabukta on top Piraklaga, Lamdam Sida. Kadang kari tawon mano, hai mo matong sila kari kang mapagsin tawon bagi hai bagi mari gratitude to show khara bakhay siya na ulan sa rin. Matang asway da manda nami ramba honorable hanagi Dr. N.Z. Bijoy Zaiwon nami ramba wakam singa. Yes, chronology ama Manipur University si hana JNU Centre where madani mahaki chronology amna maram kanda university si 1980s but fortunately RMC Hibisisu 1972 da maybe tang kunit hoida ngasi mga palang toriba Marhum Alimuddin Sahabki matanda mayna linkhat bagi wafam dudi khangar pangaten adon mapam sia amagama gadung correlate leba ngatali adon amana ko ବ୍ୟବହାର tawnaba amana ko hauki ba history sin sai kauthok na danaba sin badan kan matang aswai da manlamdam masigi lehau du saw bisaka moyna university ki kanaba mafam masida da kan leba R&D research and development amadi research ki dakar leba mayam singse masigi si lamdam sigi chapar pada amadi pithri si dai koi sarv yana no ge so thodan lo dakar leba ko sakam thani akoina mang election biriba distinguished ki koi tais ki members ki hela khambiramani institute of national importance masigi si dai koi Manipur dali amadi even notice ke karam bal institute ma phaw yawa ujadi masigi lambi si dai koi su khare he sansin laga Ministry of Education the website ta yawi Institute of National Importance se 165 2023 November ni tang kunmari phaw gi update to bal list yawi bara thanaba state Assam ki da IIT Guwahati le but why not in Manipur IIT Manipur kan gi le to no Institute of National Importance Manipur University Karigi Sandamano, Sukumaya, Kanzabada, Education, the Langa Karkazik, Tizinzaba, Madi, Masimu Kanam Sanction of Sakamoida. India, the whole budget is 58%. I expense that we have been observing in Hazaba, and the administration of the Gidum, and I go to INI in the Sansilaga. Worthy, widely like Harvard University, MIT, Stanford, Oxford, Lady Mayam Sindi Marta, Yana, Pichabadu State, Asidi, Amatanaiva, Manipur, Pride Mumbai University, Asisu, Ukatpada Mayamna, Masiki is a corner from Tui, Haiwa, and Zerga, Nasidi, 53rd Suba, Foundation Day of Jawaharlal Nehru University
postgraduate center Manipur hubukibadi forum asida aikogi lembirakle pulamako amaka hana thagatsaba fogok chabaga loinana nuai fogok chari aduga matang swai tenta pawaro UMPC Manipur ni maike thamjari. Thank you so much. Thagachari Maka Chathar University Ay nasi mangga ko ita na kami ay mangga. Ay sa ay mangga ko ko. Anyway, sorry. Yang kai untuk orang tua Jawaharlal Nehru University Centre Manipur tingkat tinggi orang dah kedua yang presiden di tahun yang kedua Manipur University Vice Chancellor Professor and Okendra. Kedua yang Manipur University tahun berapa? Lain ada Minister Director mana? Apa benda MLA wajah aku yang tak tahu mengenai. Kalau saya ini nak tadi mana yang ada dalam hak. Dr. Biyo. Macam mana? Lagi Muhammad Raki, lagi berapa? Alimuddin University social worker, nongfong ambil MUSU perhatian langsung. Presiden members ini kan ibu dia presiden tinggal ibu Manipur University mengambil ini malu itu satu lagi lesing satu sing berlomba JNU Centre beda aku ini wahai kerana hampir tidak orang media itu press itu lain apa Salut ya itu tu Manipur di Perdasi pun nama. Ayah sekali mereka lagi Manipur University mereka lagi Manipur Students Union mereka lagi. Dan jadi berkuat. Dan jadi bermalu bersama masuk Manipur Perdasi mesti. University mereka lagi MUSU mereka lagi ikut kolom dari. An besar ayah MUSU na aku ini patron untuk bilikna asal foundation stone dulu lagi kata orang bagi amat ni macam mesti ni pula wahai kerana ada orang ni nomai jadi satu je betul yang orang kongsi ayah, aduh kalau na nungai nanti aku ibu nanti na welcome to ibu kan aku ini minggat hari MUSU di saat ini ada mampu betul untuk mengharapkan ini accept betul. Aduh na kan ibu kan presentation lagi gift bagi dia apa dia bom slow way na MUSU di presentation bom orang kita dia ini tamjer Manipur University apa itu University Centre ini bukan Manipur University non ada. Aduh, lain tiba-tiba
se wajayam mana mai lari ikan Manipur University ai jo mai Kanchipur University ni kapai sin the university wina pa ga the university almai na laki bani habti aina university the yan number the ai karam the university we pagi tangkat hai se ga lai thibati TV decision gumba kali gumba the yang ta wa mi hai mati mo ko wa mai am mo ta le aduna aina MUSU da apil tawi tawni ha barundi uji Manipur University ka mai laki masih university sina kari karmai to ni hai sida MUSU ka mun ni na waktu ga swanda puge da adu mai mundra ko matando maruda aya kai seventy to da PW kerani oi LUTC oi maruda center je koi je to office mi hai na Manipur University की center से Kanchipur थंगदर से it is a movement social movement जो बनने मधु स्वाय की नाक नती शेर है Kanchipur high school जो जाओ नंबर पैसा पार्टी हो जाओ प्रॉफुलो अरे कि वही ना क्या इधर नंबर हो जा आराम अपावी ऐसे न सिंबा हो जा मायाम अरुदा शीना अदुगी movement को लेने ना अदुगी MLA सिंधी baking के लिए बनी ना अच्छा वो बोली हो मने मरम जिना अकोई स्ट्राइक ले इमिसी लेनी है ना अकोई advice तो बसले सना समो जागा और बड़ी IAS मां नोई steering committee हम सेमू है ना अरे steering committee सेमे Steering committee siam kanda ai state list ya oke sini jam betul steering committee mi terain tu ini da share kangen tu na ada ki thomam matam ada ki nito jam da kan ango ai ga lang papu sila doni ki mapa kunjabali padhani Jadi kita teman nanti kongi pradhan khaladi ada ki asal kuan bagi tolen besar ini akan le nawe ibu bi oja omo ada hari das nanti pradhan khaladi baru ai apa itu lain tu di cari kami tim saya ni ai itu kan kami itu kita sin bagai angan ini कोई MUSU की शासन दा ये डॉक्यूमेंट में हम सिने गए ना डॉक्यूमेंट अदुना क्या है इधर मुन्नर को से हम चाव ना थोड़ा लोग एमिनेंट हम हम चाव थोड़ा लोग इधर होंगे अभी दार तो होगा सब थोड़ा लोग हो जाए एमसी जो मैं सेंटर में आज मुन्नर दे हो जाए एमसी मां आर को पोरे Cuma yang itu kau berjalan di rumah soto dengan mayang dah, das yang itu sini ini orang tidak, ada yang mana laga, itu cuma penusri dah, Kanchipur High School. Kanchipur High School is one of the leading institute, technical education ni, yang ada professional education, technical education dah yang memang mengisi atur janda itu. Lagi Maharaj Gambis ni mongkam, saya itu punta pergi. Sudah lagi buat konman lo, Dr. Kamal, Haibo, sudah singga background dia apa, orang yang macam masih, I know the Haibo, he's a philosopher, scholar ni mah, he's a scholar, he's a perfect parliamentarian and a scholar, he's a perfect parliamentarian. I'm telling you. Parliamentarian lui baca, Pak Nanti, is a perfect parliamentarian. Manipur Papua mayang menunda
ahal loiba mayam manungda khwaidagi mapung phaba parliamentary haiba aduga scholar hairagi yai chairman is one of the figure maana yengaga aisu mafam asida thamnini maa se background mayam adugo laiba tivdi lam leitisine lam leite matamda swaidani amaru wei lam leita ko mafam mada university lingai sine maru wei ko public movement aduna ai sigi makagi point la tingai ai na mayam da sata sing isa ni sil na ai ni se akoina BC da thabak sine si restart da sine si andina ames you are apage comforting sata noina aina moina to idu yekhalari oyo ba yes nasai Dr. BC na hani former BC na ai Muhammad Alimuddin di saya dalam konsep saya tu tahu dia dah tahu saya sendiri lah. Madu ini mokok sasungi kaya tu, ani nak berkorban apa? Madu, woina bukan lalu di mana jadi baca tu, isu sehingga ini daya tu leh dia masih pilih. Jadi, ai simmer kita bermayam tak pagi lalu dia ni. I will continue my point. Aduna, ya mana? Adu hai betul. Sige, naik dia ojo omong sini. Saya nak ojo nak koi sini university ini happy. Aku ini involve pun nama loyal kata ke low. Hai ni. That is the curry. University ini bagi thonga. Adu ni apa? Aduna university lingkang da sige lamam da leite kasai ai Dr. Bijoy da ta English mai sum sa ku da khangthe se se da ba ta ku point ni se asigi mamang ge lai pada le ne asigi samai ni sangai ba lambi ma samai tu gi makha se sina andama kum de na se kon to da pan thai ai di se da angang ni lai da mai si school da perikap kan meeting pass oleh lagu tu beri ayat lingkup itu selalu yang universiti dalam boleh pass oleh ada segi sangat itu dalam amat lezat asongi mamang dengan kancing bereng lain tu ada mamang tu na wena melikai ayat isolation kopi maling kita ada di universiti lepas BC gali di pas saya kopi lantaran punya kopi lama beli. Berong mungkin atul Chandra, mungkin family do. Aduna si lamji kopi kan saya Kansipur High School musik asis hari tu dah maya dalam kopi nak kerana nuai tu dah main mata tu. Malu kata dia, kau dah lain kata tu ni. Jauh pun lamji si Kansipur High School di mana itu atul Chandra secretary Kansipur High School itu main itu kata dia. Dia ada kok. Jadi yang ngomong itu, ada nang dia. Ada lagi Ras singkiring togis sangka ni mai kau kerja ingol. Long ada ya, long dia. University zata umur kita Maras oke nol ya, mati sing nasi kader. Kondengar University master plan je, macam lagi Hawaii Brambin amsung halim sebui ni tahu kan dah, ada sebab kan dah berjaya Hawaii ni asing master plan dia, yang ada loy le kami untuk kami berada tu berada. Aduh ni, agak tadi ni, kita hari itu saya dah, apa lagi start namanya, sorry. Pelajar yang nak betul kata betul. Universiti boleh nanti ayu mula law, kan? Apa betul? Hai boleh thongna tu ni. Apa yang nasi University Foundation Store ni kami apa ni? Lagi kerana apa ni kormi betul. Lagi dalam mana Alimuddin dari, yang mana nyai dari, Tongkok dari.
matamduda wa ki wa ipa ipal punama praja punamutne ko le ka ye ni madu ikato ko ni wa sina part 2 university si likhale si ai ngon thang di ho jaya ne mong da fd 19 November tu lingkap se Indira Gandhi si 19 November ko koi hai ba ai masi sumra thang de ko ai si Indira Gandhi ma ko ne likhale ne hai are university khala ga re ni university phukko gi bhagda mingdi palor party se palor kamu kana ta ye da phelo si kan protest ho hai ada di sisi jatra jalur ada di segi basic training institute sehingga posisi yang tu orang jalan kami apa ada di sekolah angkut dan apa yang leh sehingga istana kami di mana ada di kan main tu isi tu kita yang tu boleh boleh ada di macam tu dah PW tu kaya ni tolong silpa sama lagi sama ada satu lagi kau pesakar tak ada fungsi, macam tu kau mungkin, ayi tolong tu nak kau mungkin sah aku mesti, amna ayi sih, aku ini tan sah dan sah saya, ada itu boleh pun macam, hai, macam boleh pun tak ni yang jen ni, jadi, konon dah, malam Alimuddin ni konon. Itu kan kerja tu hai, apa ini yang tiga pini hai, Alimuddin saya ipopi hai, Alimuddin di malu tu malu tu ni, ipopi apa ini, mana isi yang cawe, nanti mana hai, nanti yang kumuli hai, atau buat apa aja, matau yang kalian, yon tak hari di tolong jelaskan, tiak ni, kita sok di kon ni. Nama I want to have you see only your you see the world only your friend you see your left you see your okay no right you don't see your back the world on your back nama ni palang demui Yesus udah udah tu udah gaya masih Inggris gaya ada mana boleh buat mana hai lagi ai boleh ai kali ai mayam boleh buat ai boleh buat hai ada yunzu ai jilai bayum tiring itu sahaja dah palang kata lagi betul dah orang makin lagi betul dah soalnya mayam lepo hai bah ada di aku imung dah nak lepas ni dah bah ada lawai lagi aku imam bakalah guna ai kami dah Nang nak jadi semai tu boleh sibuk. Ia yang dia gaya ini dekat tinggal, lagi pun itu kau boleh. Masih siram di mana itu. Beri macam tu ini kita itu. Tuh jangan boleh boleh. Usah mungkin. Ada ini. Ayo boleh boleh. Kalau kamu lagi. Hari biasa lagi ngomong apa? Banyak kali dia. Aduh nak buat apa? Hai nak lagi, pau kermoi kai lagi, siang kerana, ada COVID tu juga kita nak hanggang kerana, bisa ada apa lagi? Eskom kalau dia nak kom ya, ada kom kalau dia tu lagi, boleh apa? Ada kar. Universiti nanti ada kopi je. Ada kan? Ini nasi Manipur ki rai di olah oina Manipur ki rai di tungin boina ikut orang lawan macam ayah Manipur University nak pokoknya kita sing mami ayah pokoknya politik dah ada hidup bayar si nak poin aduna ay mulai pokok di lagi ay jangan macam itu yang ada ai na dikapada salu ya jaru ko university do ma da ai low pass da university ni he ko kanda masih BCC ko sabu mo wa ni ko ke ni no da ma kai da ni line ni ne kal
Tama pote ni bara. Mari matun do diti akoi gi kari wazara mon BC hoigre. Adagi amma switch le remba BC den restaurant ru ke no mele. Ha, Chang Babu BC hoigre. Adagi akoi wazara Kumar BC hoigre. Manipur University di BC ke andar tare. BC ke amle kono. Mati direct salama. Yan ham badal BA tangya le taba. Ai ji BA tu tanjagi eminent tu tanjagi phang da bado. Matu ki university to laga ngasi di nagawang ke di BC mo tanay. Ako mada ay am Kar mama la ngi yo men to re. Re 1970 akoi tu gi wali ni ko 74 gi demna ka university buku yang mau kau agak main dong ini, ada yang sering ada alim saya ada ya, tu na ya, anak yang ay doa sih yang tina ni apa ini, waiki mapa itu deko waik nanti pabung kowe, ayo yang mung kowe, buat nanti kamu tu kami ni, kem tu kamu tu lagi ni, luar tu juga kowe. Jadi saya mau tiada itu dulu ini. Kamu kan, doyan lagi, Alimuddin University Students politik ni masih kan nanti. Ajar logo tu masih cek tu ni. Rakyat itu lagi yang ambil ini. Madu yang masuk sejana, University Students mana tu ada. Ada ini universiti pun tahu sih, orang ni kan dia tahu boleh. Ada ini. Alimuddin ingon dah, emo sekarang itu bahaya. Ada idea ni, yang itu bahaya. Yang mana speak, mahu ini speak, nanti mesti jauh. Ada, maya apa na, ya, alim saya ni, itu tu dia. Because alim saya timah macam dah 15 member lah, 14 member mai stand lah. Mana itu tu dia. Aina, dua ada. Dua ni ada ni, saya jadi gua menurut saya dua sini sekolah. 1974 Desember, aduh, Maret sini sekolah Kongres lagi, Michael Gordon ni kebawa ni saya, aman Minister of State berwasal, mama ni wasal. Wasal boleh kami korum mana meeting amu kau. Korum dah kau meeting dah, apa ni? Aini, sam bilang ni manggi punjo, aduh, mau jadi laki deh. Ada apa ini? Wajah keram, sudah emis officer yang tu malai. Ada lagi PC tahu dah mereka juga. JNU Centre ini deputy registrar sama aja mana berpoli. Kita ngang boleh, mau ilai, attender. Manipur political leader mayam, yang ngang deh. Ada apa ini? Mana sama ada university lingkup dalam mereka lingkup itu, you will not get a single part. Mana I will not go from the university. Mana dalam mereka ini lingkup apa? Aina tahu bagi. Lama sebelum mereka cimina orang dua orang itu yang mana ada? Kanan tu lagi yang mundur dona, mayam ikon kompoda. Mama tu dah yang mundur saya 40-41 dah dengai. Yang nak pergi sapi ni sudah saya dengar yang tahu tak? Mana kakek kamera ini mayam dah sebelum tu dah bayar nak kau nak center si political decision nak laure, adulah masih dah mayam pun mak ya agak kau pun mak masih sehingga menjadi masih dah bohong baik je masih ada tinggi film ni political decision ni masih bohong baik je tapi hai mana hai tu kan. Dari university saya 1972 की दिसंबर की तांगी सबसे महंगे दिसंबर की लास्ट वीक तक कोप होगा तो ये लोग युवा में तो कंफर्म तो होने सही था कंफर्म तो हो गए फिर लगे अरे ये मतलब का कोई नशे डॉक्टर ने तो उनकी बात आसाम की एजुकेशन लागत की कोई परीक्षा था भी यार तो प्रॉब्लम लेते की Center the Prime Minister the my high no to the objective
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩ MLA ꯑꯣꯏꯔꯝ 70 ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ 77 ꯑꯗꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤ 5 June 1980 Manipur University Bill R.K. Doyendona Chief Minister oiba aigoi madu government do maduna bill pass on Manipur University adai won kare ari madundagi aigoi kano CP Thapo Dr. Bijoy University na leide sengarga aduga mera mukong ng pisa liter araydi Dr. Bijoy lai Dr. Bijoy na no masa ko masa ngang dia ko ita ko wa le siya ni ni arayda mai le bani da as ang sa ki ko ni ma ke sida man ko le sa aray es mai na shi to shi ya ro wa ri mo ai lo ge na hai aray lo ge hai de Matanda we main education minister se koi ibani ni ma ko se main ibani muslim do mukta ho gaye are de kaanu karana university am ka ngai ko aare de dong sina do ino mare dia ade what is below it are yatre are di CP Thakur sida bijil la da Dr. Bijoy no ko la sida asigi case of Masih belum soal bani dong kata Dr. Bijoy ini juga ayo angel ya ada apa di sini university bercakap dengan nama ayo Mr. Ozra I am telling one thing you pass an anonymous resolution in your assembly I resolution pass away madhugi resolution is copy do R.K. Ranjan I have moved to resolution do karkan only this was missing that Aduni, city, quite the Dr. Bijoy role, Mark, young job there. Dr. Bijoy added the Rim serving in the Aruma, Redemptor man. I think it's one of the Bijoy, every kid, the Singapore uniform is there. It is his contribution. Manipur is remembered by there. Always will be done at the Manipur, but other so contribution there. I could some contribution. I really walked on with the Chini. I know, Saka, Naro, the hygiene said, Nasiki, Sumaina, we foundation, they got the first day of the meeting, Jawaharlal Nehru University, Adu, Nasiki, Pamba, I agree, Mifam. Nasigi, equity, can say foundation, strongly, equity, Kari Haini, Masigi, Poem, Masigi, Sapchana, meaningful, Waganatali, meaningful, well-being. Aduna, Aina, I Mayam, the University, Manipur Kumba, say the Batanja, say that I go to Manipur University, I is talking about. Scientists may have talking about Tongan, British, Mapam Hili, Tola Pasat, start talking about Nahana, Manipur University, nothing to talk about. I feel proud of it. I think talking on the farm of scientists where they got the Lumite. Madu, Manipur is saying about Tanjas, the Manipur University, when I start about the Lura Manipur ki people hai masjida lit to guide to direction tigada agoi ai ma da wala ka da awai ma to no smai to samal som le na lam to sebon marina sta samal smai le na lam to mai den marina this industry give the direction to the society. Yes. Madugi, Marindi, Nasigi, Soma,
knowledge is Somaj ni. Nasi Somaj gyan leba, gyan kokpa, university ki akang ahi mayam do madugi gyan nasi Manipur ki jarang na Somaj hai. Achim ba direction na da pina ma ke do da jangan you hai je ai PC da apil tori refkana apil tori sab mayam ta apil tori madugi direction lu ki ba kanda ai koi madugi ma ke do ma da mai direction kira pada inna na ba akoi kono lepchi ke base ai ne ai ado gadi ai amako ai BC da sale to university da akoi quai di labor team si ai kano di imo je ta da BC je april da dia ko do re sahi ele bi ya tre boy let us wish, let us pray for it akoi kari hani progressive ai Muhammad Alimuddin na akoi dia Tripura da lagu maya ale tumagi Governor di address kari hage I advise the Governor of Manipur to grant the general amnesty to all the progressive youth of Manipur. Last week, Alimuddin do. Last week, Alimuddin prayer. Last week, Alimuddin prayer. Like nothing yadi. Bharat Prashagi Parliament quite mummy neighbor parliamentary kari apage call ma intermediate can let's only intermediate mind PD MA political science never ha can kari nothing apage call new only the Mediterranean, Moduli Maya. He read only intermediate. Aduga, mind PD, MA, economics, Masaka, I translate the results and Moduli Maya, Matung, lay forward. I political like I'm sangling on the ensemble. Aduna, agree. Mana, Moduli Maya. He is the constitutional expert. Constitutional expert. Ko ilo na kaplu sibalan ka mga sila. Ado mati do ka. Ado na bill naman da moduli maya ko men pero bill naman. Sa may pa parte na men do. Sige. Ado moduli maya ni marki makutani moduli maya ka joti moy bosu hai tu ani makutani Srimati Indira Gandhi ji nama dono mada apai baru betul itu. Only one question. Arre, Mabti Budiok dalam kaya bige have this particular question. Saya ada itu orang yang baru betul itu. Aduna, aina makam ji lagi na, ai sambil dalam aina BC, yes, aku mau akai BC jo boy. Biar bayar. Service lagi I mean, I service sama ada yang mari, madu, main terbelas untuk mana macam, apa isu sing macam, Doris kita aina, saya sudah membaca, nasi British masih di, aku di demokrasi kita juga. Demokrasi ini kayak it is a government of the debate, dialogue and the discussion. Aduna. Party parliamentary like scholar Dr. Subhash Kaisa, renowned parliamentary and renowned scholar in parliamentary politics, political science. Man, I quite knew him. Kunai, Tongu number. Wait, I see computer. Computer ni masa apa ni ada. Reza dan nangis nak mark jalan ni thar jalan ni gaya ni am nangis. Shumaina one of the best achievement of the human society. Masih malah quite a job achievement maya. When you kunai ni tahu kan mesti achievement. One of the best achievement is
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ debate ꯅꯠꯇꯅ our debate, our discussion, our dialogue, we will choose our ruler. We will choose our administration. If government can do maduni higher. Aduna, aina, I know that base ida Tanzania, University Tanzania, say come together. Manipur gives it tonight there. Must see on top people Mandalay. Must see according to Dr. Subhash Kesishuna, India democracy. Nothing is safer and more concerned than the erosion in the respect of people today. Democratic continuum. Miyam Miruta, Ikai Kuno, one quite fair. Mashitaki here in the hour was there, later, and I Manipur University. Jimmy to like I get a right career. I politically non military. I don't know. I know. I'm going to say, Yaragati. I go again. Parliamentary practice and procedure. Manipur parliamentary practice and procedure. Tamasi, Moirangindi, Wazar made a meeting. Calcutta or 40 minutes. May parliamentary practice and must be like otherwise, I will declare honorable MLS and Karim Nabanati, share Dr. Bijoy, and we married a like it or I mean, Babin. We think why I don't believe what you say, the be on phone to Aduna. I go, I parliamentary Yagati Manipur University, the California Yagano. Spider, say, low if you go to the labor, why did you get a quick for Professor? Why did you get a Professor? I don't know. I agree. I'm saying, me, General California again. Ole Putoriba, Ryan Putoriba, Ole Niba, Ryan Putoriba. Parliamentary practice procedure is Kangwa. Basic knowledge, having Bungamagati on the Kanabu and a Kale. Aduna, I point out the Kandunga, Dr. Subhash Keshan, I would Mio Kunai, quite is always signaling Yimanunda. I quickly learn Kaliba. I quickly, why and Pakato, a quick debate, the discussion of which Masikamani and I. Aduna. Karilake Mocha the day, Shawita, Martin, Michael P. Tanga, Paina, and Martin, wake up to another, so they come to the Harvey with Moyos and the other way. Do you know what they pretend that? Mado Malay to act. Madam D. Madu Maladana Karitaway, debate, dialogue, discussion, pretty easy, Sakundo. Now, the security level is owned by dialogue, discussion, and the delay. Originally, Padam City, Narendra Modi, Masi, Market Prime Minister, the Cook Tanta, Mayam Chandra, Jumnay Mosanaman. This House has no confidence in the leadership of Sri Narendra Modi. I'm out there to it. No means something at home, something right. Under this parliamentary, we from the parliamentary divisions must have a Manipur University, I think, or last year, you have the whole way. Otherwise, the more peace in I am an action, progressive, BCM, I agree, I pray for it. Otherwise, something. Being Jambi number the Mam Alimuddin Mother, Halam, Mayami, the Ikai, the Vice, Masit Tambai, the Bisina at the Himo, restaurant, and say to the shops in the double said, yes, Ningutunga, Amani, Adu, I call it University,
taubiramga maduna Manipurgi achawa saruk ama kana saruk ama tibirama mayambu akhoi ikai kundu paise masidagi hena nungai ba chaw leitre ai aduna ai sinjala biriba MUSU kamu thagajari ai resta imam thagajari DC thagajari ai voice se haje bulena ai amka hanna dai nengli dai no ko mandari mandali bukuna mo ko mandari loina tabi ba ai ko nasi ko ge function sibu main tabi ba kore tabi gada ba tabi ko praja ko no university mai ke MUSU mai ke iko no ka mayam ki potane ba tan jeri mayam punna ko jeri tem Thagachari Sri Ozoi Singh, ex-Honorable ex-Minister, University, Manipur University, is where Kibagi or Nabokhoda, Lakiba, or is in the Tundo, or Hanimba, Apama Singh, the Matanda, Tangamo Shinjagi, Honorable Vice Chancellor, Manipur University, Mingwanagacher, the Professor, and Lokendra Singh, Vesigi. Yankei doi suba JNU Foundation Day observation function asigi program da dice election biriba Hanagi Manipur University Vice Chancellor Weramaba University Director Weramaba Bagana Manipur Assembly issue Anirakadana MLA Ogiramlaba Kwegi Oza respected Professor Vijay Singh Lona Lantabal Assembly constituency Hanna Lantabal di Prajasina Manipur Assembly da Tarik kira-kira apa Uncle and Baba respected Ozoi Singh, Professor Ibohal, Dean Students Welfare, Muhammad Laki Ahmad, Sri Numpong Amma Yamben, President of the Manipur University Students Union, Mang Sindiriba, Nasigi, JNU Centre Foundation Day observation Asida, Ma'am, who support the Dignitaries, Tongan ba Sangsang di representative Singh, Manipur University Student Union di Office Bearer Singh, Class Representative Singh, Press Key Chinanaw Singh, Amadi distinguished invitees from Makoina, asked the Kakon of Cherry. Akoina, Yan Marichum na Tamikiba. Ako di Rosario Zoyna Ikiba Tangkak yang baru itu tangkak anirekta karmahina JNU Centre si Holy Mano Aduh matunda PG Centre aduh infrastructure ada tuangnya harga yang nawana matang budi Minister di instruction makada matumugi RMC ki bazawi na karam haina jahan hana MBS ki prakasi thakirno aduga maduna maram oile herega Manipur University ek kamayan pass to kibano
loina amu Manipur University State University or Medagi Central University kamai no ikibano hadisi ba yana kubna yana akhoi maru ba wapong kaya akhoi tagre aina hojik yam samna thamdani mabapon ani hum khaktani ahanda adu maina hokiba university sing masigi mapun marai phaba adu ba state central university moire hojik Manipur University asi school mapan lere school mapan ji makana department ni full tarek lere Manipur University campus ta hojik ni Satra lising taruka koi janipan khare hena hojik tamne Manipur University da hojik affiliate to work college institute sa drama panmuk lere haiba Institute sing asda kolamna satra bising ramu koi lere Manipur University campus ki oina koi visit ozagi sanction position asi sahunga drama thoini adu manumda sahunga enkai mu koi regular ozawani lere Manipur University ki 96 staff ki sanction force asi sahunga ga koi nipani adu manumda nanti staff ki koi sani yang koi kabatana koi lady Manipur University da koi na engage staff na koi na thamba koi na employee to ba dumba ambu fresh lady ayam pun masuk tulaga koi na university si matam sana covid ki matam lagi su alu Manipur da koi sahi ani makai hena Iran si lere su Manipur ki apoi ki si university lagi ba tongan ba stakeholders si maruina Manipur University Student Union Manipur University Teacher Association Manipur University Staff Association Manipur University lagi ba tongan ba fraternity sing se asiga kalau sana kan koi uji Matam sana Manipur University ki academic calendar se apoi map na chali matam sana admission tauri matam sana parikha tauri matam sana koi hidotna all India level le University Grants Commission na se ba academic calendar matam sana parikha tawa matam sana admission tawa matam sana hidopa ay apno si apoi na ay apno ki tongan ba apoi para stakeholders sing asina support to kita nang sipo dia apoi adumai to na ko university si jamna mamanda apoi exactly university da buzi apoi satra ki hostel si pelapna kunma thoi pro leire tongan ba academic building kaya man leire Manipur University da buzi mayam demand to ba foreign language course Sahi Bangagi MA Korean program lere 5 years integrated koi Japanese program lere Southeast Asian Studies Department da koi visit amit chahidi yang interesting ba yang demand ba MA in East Asia adina Myanmar ba China koi masida koi specialized tamna ba aduga China da specialized to ge haragana yamdra Chinese language singang manamna ba semester puding maki paper among tambada ba Myanmar da specialized to ge haragana Myanmar language da kanai padana semester puding ki paper among apoi tambada ba adu ba ko MA program hoge master program in human rights asi apoi law department da koi hoge sumain to dana koi na apoi tongan ba NEP apoi 2020 ki makada apoi academic apoi undergraduate program apoi masters program si restructure to heraga hanagar ba masters and graduation ki syllabus and curriculum singadu ano system da ano NEP da redesign to thoga apoi se yang kanda satra singasi mana degree learn tanda karon haina moi se job ready hoini
karam haina mo se employment ready oingani moina direct momatamda moi coursing asi amna flexible oiba hangi lerbiba stereotype akoi subject combination bauda amaga akoi subject combination to ya daba punama singa du madu tamna akoi loga yamna flexible oiba para subject combination skill oriented oiba course me amama language oriented oiba course me amama satra singa si MA khatan tamam tambaya ko bujit simultaneously MA ga loina na atop MA ma su tambaya le NEP hai si yamna flexible oiba hongai ba matam sigat sanaba satra singa si akina academic content adu din na ba kono basila Manipur University na Manipur da si basi loruga akoi mayam kono magtana ga akoi chali aga how ba sai khara sida Manipur University ki vocational education department da gi thokiba satra kayama Korean companies inda koi thabak togre Japanese companies inda kayama thabak togre Manipur University da leiba Dr. Ambedkar Center for Advanced Study that train toba satra kayama togan ba Manipur Public Service Commission Arunachal Public Service Commission Union Public Service Commission na moina logo perkhasi sida koi satra koi kayama koi pudong jawal logna togan ba koi thogai hansing angona moi alum sangrama yaukre haneki sei ki Manipur University da NCC ki akoi program andure sumai togna buji akoi Manipur University da akoi Indian Knowledge System ke center ma koi centenary hall ki nakan sida koi hukana koi kana akoi separately Manipur University akoi museum asi Indian Knowledge System si dokata agadi so thok to yadana Manipur University pra museum si akoi tongan floor ba tin kupaga ikhana ba buji akoi yang advanced stage de lele sumai togna tongan ba department mayam sing asi moi ki academic moi department sing akoi pigana akoi ki leiba administration sing asi chok thoga Central University kapung phaba Central University ama oire haiba apam sing si thamjaraga aina masigi akoi ki honorable kano akoi wazar joy honorable akoi uncle joy na habir ba asi matungina lakadore ba sai asi loingai mamanda JNU Centre yahan hana inaugurate tawkiba akoi Legidraba Muhammad Alimuddin na akoi prasebi kiba asigi mapamase asida akoi architecture ne ga kumasi khara hena mayam matam sunuba khara hena mayam na pamagada babonga masi akoi semaga soida ke legi sai sida akoi Manipur University ngasidi yang namapung Floral Central University amoina labor na tongan ba course kaya makak hanguna ngasidi mapung Floral moile haibo fam galoi na asigba mapung Floral University si oirat na ba college quality foundation boykiba yang Jawaharlal Nehru University JNU Centre ki mafam asisu Jadi besar hias si makna sesuai dengan hias pasal pemungkus sengkat kini hai bagi wafam terbiram ba hari ngai tena Honorable Vice Chancellor Manipur University bu agak terfandok ceri Mathaga sidi amuk kausen jage Professor C.H. Dibohal Singh Dean Students Welfare Manipur University na ngasih informasi kembali na ba warung pembina na ba nurut lening sing Jawaharlal Nehru University Center Manipur University Tangkai do Undor Suba Foundation di Kabupaten Suba Institute ba Kai Gujarat University President Membership Kabupaten Suba University Center Manipur by Chancellor Kabupaten ba Honorable Minister Sri
Aliki University City, Chancellor Nubiramba, Professor MUSU, Aruga. I will foundation stone the civil net of Biramba, Matamamaki, Sigativa, Seminista, Alimuddin, University, Alzan Muhammad, Alimuddin, former CM, Memorial Public Sanitary Trustee, Secretary Univa, Muhammad Akia Ahmad, the forum CC of one of the responsibility of Univa, MUSU, President Muhammad, and the Muhammad. Masih koi forum yang memulaiba Manipur University College cultural competition itu forum memulaiba. Bayang sini baru mereka kena kita kita juga forum sudah menurut tanah memanggi anak kemudian sendiri itu forum kajian sendiri itu yang memiliki nama tapi mana University University Wah, aku dia berada di Islam itu, itu kemudian baca Chancellor, sama kini orang ambil juga. Si kawan pergi matang itu kerja, tapi ambil ambil ekstra ambil. Bayar semua kaza mereka pergi. Manipur University past, present, and future ada. Dialog juga, discussion juga, bahawa kita naik ke dalam lakukan itu. Betul Manipur University dokumen lupa, belajar lagi suka ini baru pergi. Kalau kita pangkau kita mulai dari foto lalu ya ini, oh kita semua bagi naik pada kamu lalu itu mesti jawab terus. Kalau ini foto macam sama lojer orang masih orang yang apa, hari ini masuk lalu baca salam mandi juga. Belaki orang masuk mandi juga orang yang situ lower itu, mau terus sendiri, itu makata kita. Kali ini macam ni sehingga dia tu program, kemudian kita dari pasien itu mana apa, orang jadi apa fungsi, kemudian kasi fungsi mungkin jadi kami kalian jadi pun mampu musuhi amat bikin istri berikan di Manipur itu macam itu mana ada berpuluh jadi sampai dua. Bazaar Professor CH Global Singh Students Welfare Manipur University. Ngasi araw bawangan mo na Manipur University Manipur University Students Union ki President ito kaso bili ba Sri Longpong Anda yang din karumasi ka marilin na ba wafa satu brilliant electronic area itu nak pakai motor kemudian jadi Kau former siang Alimuddin nasi Pabin Floral Manipur University ni nasi sebelum 1972 dan 19 November JNU Centre for another Manipur University si mata Madrid Chief Minister Alimuddin na untuk film bahasa nasi aku ini mahi sahaja ini sebelum history boy Mapa masih Manipur University na sekat untuk nan thamgani nasi tahun asisu University calendar program mama koi na tungda yahu na batisi na do koi lower kani University ko na kami beli min da koi state kumba or na lecture hall kumba ma so koi honor ta orang thamna ba koi di so decision ko na mari ko ko di sida makata ko jadi si makata ko sai si thor ma si achaw thor ma ko na dum pangthok na ba koi suna wa ya chare University si ko hen dira ma da achaw thor da ko na kai ko jari ba former BC professor NZ Bijoru asasi na kai ko da bo chari aduga koi JNU Centre asibu na balaki yawi da ba koi veteran politician aduga former deputy CM ba koi bu ozo isi musuh mai kai di awang batata kai ko bo chali makata ba sai si so koi orang asi yawi na ba koi no chali BC Centre asina maru khulbiram na ngasi koi miyam di Manipur kai mai ko lasi la lebani adana ngasi formasi yang maru ba observation nama kami postgraduate center si di maru ba si koi na kedong ba kapung pade university asina
vibrant central institution among values of excellence, critical inquiry, and social responsibility kaya mayokatuna lagi aduna intention jarabda dignitaries MUSU Manipur University loyana matutar similar observation asi apurumba yang ini sakit pergi mereka dan saksi organisasi ama uhen mati choy dan pang lagi ni harus ini hasil sih tanda matang saya detention jadi pun aku kalau jadi nanti kita. Sri Lompok Andayambil, President MUSU 2025-26, Thorongga Marilena Wafam Thambiramba, yang ada pada tagat untuk jadi ngasih kita orang masih vote of thanks to kita dan kita makta kita dapat nolong dan jadi. MUSU Magadi, Lapi, Bosasing, Scholars, Satters, Punana Purikai, Makucheri, Musili, 53rd Foundation Day, Jawaharlal Nehru University, JNU Centre, Manipur University, Manipur. Musiki Programasi da Musuna Hajar Buddha, Harawa Lapi, Rupa, Bosasing, Amadi. Oza Mingan Professor Professor and Locator Singh, Honorable Vice Chancellor MU, Professor C.S. Iqbal Singh, Dean of Student Welfare MU, Sri Oi Joy Singh, Honorable Ex-Minister Dr. N.G. Bijoy Singh, former RIMS Director and former VC Manipur University, Honorable Ex-Member Manipur Legislative Assembly, Muhammad Naki Ahmed, Secretary Alas Muhammad Alimuddin, former Siam Member Public Charitable Trust, Amadi Nombong Amba Yamben, President MUSU, Amadi Nasi Muagi, Ichinau Singh, JWC Ichinau Singh, Anagi Ichinau Singh, Tapo Katanalu, Ana Ichinau Singh, Amadi Musugi Ichinau Singh, Puna Lapi dan Nasi program Sibu, Abong Hamadi. Hari ini kita musuhin magi dari hanya terdapat jadi ada juga masih program masih jadi sebagai mata masuk lalu Tagat jadi ngasih jaga kehundo irak Subah Foundation Day, Jawaharlal Nehru University JNU Centre, Manipur Foundation Day si mata asida koi nasi yunadi nation jari haibo fungsi namjabo koi nama khatar ko matung dar ko jari singa masida ki hena chawna masida ki hena mai partner silo gamba koi jari haibo fungsi namjabo koi na aru koi na koi mayam si refreshment to family aduga photo session na dan